kumpi pa te ni na bung som ahap suan te tha ahiu huan ahap in Samaria a tapa som sagi anei hi Jehu in Samaria a Jezreel khoheu tu te upate le ahap tapa te anadon te man mi te kyang a laigel in akha khi hiai lai khak namu phet chiang un napu tapa te na kyang wa a om wa kang tlai te sakol te kulpi nge nei khwa te leng galvan te to nanei uhi huchi in napu tapa te lakami ahoi pen le akizen pen zonghia unla apa lal tut pha a tu sakun la napu u in kote ading in galdo un achi hi hima le amau alaw ma wa ngai di wa kompi pa ni te azo lo sa u ahia en bang chi in izoma ma dia achi uhi kompi pa in sung heu tu pen in sung heu tu pen khopi uk pen upate naw pangte anadon te mi ting in jehu kyanga na sikha te ka hi u hil dia na hon hil teng teng ka hi ding u kwama kompi pa in kabol ke ding u nang hoi na sakdan in hi in chi in mi asolu hi akyang wa ke lam apang na hi wa kathu naman ding ule napute u tapate lu honla unla jing chiang in hichi hun ma in Jezreel a kakyang a hong un chi in lai a khak non hi kumpi pa tapate som sagi a hi wa khopi million te amau don te mi te kyanga a om u hi lai khak amu un hichi a hong hi a kumpi pa tapate aman wa som sagi te athat wa alu te u bom pi a koi in Jezreel a akyang a khak u hi a khak ta u hi thang ko khat a hong tung a kompi pa tapate lu a hon toi ta u chi in a hil u aman kul lut na kongpi ge a mun ni in sekhom unla jingchiang tan in omhen achi hi a jingchiang in hi chi a hong hi a avopota adinga meeting ting kyanga note diktat hi un ngai un ka guk som a ka guk som a ka hi lumta a hi le hiai teng teng kwa tha a hia le topan a hap in kote tung tang again topa thu le a ke het ke ding chi thei un topan asikha eliza zang a again a hon tung sakta hi achi hi huchi in jehu in Jezreel a hap in kwan mi om sun teng a million teng teng alom teng teng le asiam pu te khat le leng a hoi sak het lo in athat siang vekhi kumpipa a hazia tanaw tha a hiu tanaw te tha a hiu huchi in atho a apota Samaria a ho ta hi lampi a belam mulmet na in avatun in jehu in juda kumpipa a hazia unaw te amu a kwate na hiwa achi hi amau a hazia unaw te ka hi u kumpipa tapa te le kumpinu tapa te chibai vabuk dia paisuk ka hi u chin adong hi aman hingmat un achi a huchi in a hingmat wa bela mulmet na in khuk chin a athat wa mi som li leni a hi wa khat leng a hoi ke u a hap tanaw omlai ting tha a hi u huai apan apot nung in rekap tapa Jehonadab ama don dia hongpai amu hi chibai abuka akyanga natunga lungsim dik kaput bang in lungsim dik napu sam hia achi hi Jehonadab in pu e chi na dong hi a hi le na khut hon pedi achia hujin a khut apia aman akyanga kang talai sunga kailut hi aman akyanga hong sam in la topa adia phatuam nangai dan mudhim himdi achi hi huchi in akang talai a atuang sakhi Samaria avatun in ahab in kote Samaria a omsunte Eliza kyanga again topa thu bangye in ahi man hit vek masia athat zel hi bal be mi te tha ahiu jehu in mi te ting ting asam khoma akyangwa ahab in bal na sem zek phet ahi a jehu in bel nak pin a sem ding hi tu in bal zol nei teng teng abe mi teng teng le siam pu teng teng ka kyanga hon sam khom diwa kwama kimlo
keun bal kyang a ki thoina thupi taklat ding kanei a kwa pe akim lo a hing het ke ding achi hi himale jehu in bal be mi te hi luptum in gilo pil takin a hi a kitak a hi jehu in bal min in ki khoi in khompi thupi bolun achi hi huchin again zak ta uhi jehu in Israel kam ting ting a akha khia a huchi in bal be mi tungtang bal be mi teng teng a hong pai wa atel lo him a om ke uhi bal in a alut wa bal in kongpi apan aphai tam pha in adim dip dep uhi kivat na puan kem mi kyanga bal be mi teng teng kivat na puan honla in achi hi huchi in kivat na puan te a honla uhi rekap tapa johannadap to bal in a jehu alut wa bal be mi te kyanga hiaya bal be mi lo ngal to pa mi te a om khadingu zong unla envial vial di u achi hi ki thoi na te le halmang thillat landia alutun jehu in kwan a mi som gyat ana ding sakhin hi na khut wa kahon pia kwa pe aswa tak le aswak tami hin na tang a ama hin na lak ding a hi achi hi haltung thillat alat hit tak in hi chi ahong hia jehu in agalvil sepai le a heu tu te u kyanga lut un la avathat un kwa ma aswak ta sakki un achi hi hu chi nam sawin asatwa galvil sepai le heu tu te u a pai khia wa bal in alut uhi bal ina milim te ala khia wa ahal uhi bal lim alai chim wa bal in ahi sia wa tuni tan in dailen bukin azang lai uhi hujibang in jehu in Israel gam apan bal ahi sia a himale nabat tapa Jerobom khelna Israel te thil hi khial sak ahi khial saka ahi te jehu in atop san ke hi huaibel bethel khwa adan a dangka eng bong no lim biak ahi topan jehu kyanga kamitung tak a thil na hi zakin kalung sima de thu sam bang takin ahap in kote tunga na hi zakin na tapa suan lina tanin Israel la tut pha a tu ding u achi hi himale jehu in topa Israel te pathian dan alung tung teng teng alung tang teng teng in azui ki a Jeroboam in Israel te thil hi hial sak thil hi hial sak a hi khel top san tuan ke hi jehu sina huaila in topan Israel gam let dan aneu sak panta hi huchi in Hazel in Israel gam teng tenga amao anuai sia ta hi Jordan a pan swalam Gilead gam teng teng Gad te Reuben te Manasseh te Arnon phaizang a Aror a pan Gilead le Vasan gam tan in Jehu tan chindang te a hi le a thil Jehu tan chindang te a thil hi teng teng a thil hi thei dan teng teng Israel kumpi pa te khang thubu te a gel a hi keimo huchi in Jehu api le pu te kyanga ai imuta a Samaria a vuiwa asikin atapa Jehohaz ahong lalta hi Samaria gam a Israel tung a Jehu vai hom sung kum som ni legiat a hi